le kan video lo clear train tu te in zawai in chi bai ve ko le tun truma chuan kan education minister dr Mathlana thusoi ropui zet mai kha kan re khau don aron soi thakop maya department lo enkol to tu ministry kal chuak ta education department chang tu te higher and technical chang tu te aron kap ne viova aron soi dik boka in chap charna a thleng chan don em ni oti thei tur te pawh ni in hriat kong le lama chuan zpm MLA te an minister te an do theng reng viova ruling party ni wange anianga opposition lampang hian an beina sa an bein mol press release an chua ten khan mu tur hi om renga chuti chungchuan an ngoya an ngoi zela ngoi theilo chin te pawh thleng to ni berang chu thua anon soya tongkam tha te tongkam moi mang ram thin te khanin tlem chun aki te panon la sang ve deuh tran to kan politics khowela ma kan chona tur kong tam tak te po ani theina rin oma tun truma pu Chhantea le pu Mathlana I chungchang bi khi chu adana dan na chu pastor fa pa ve ani lai takianin I boru khi tingai nom lo theilowa chu mi pi lama chuanin an department chante education pu Chhantea na lo chang to atuna pu Mathlana na chang meka chungte po chu anianga chungte chu kan enin kan clear howanga akar laklo video toy te an thu soi te ti fia ti chiang tu tur te po kanon zepzel tur te po ngai ta ila a thome tu na chuan an thu soi te dong ai thla photang voina kalkhom zong te akan pu tongkam takin lungrol pui te am sain che bai ka bu ka cheu mani lo khan pu lalchan damaral te leader of opposition in Mizoram State University chungchanga MNF chuing khoma kan chief minister dot soya aron puwa thu pakhat lom ka soi tu chu kan chief minister tun naya nisom ni chawa khan azin pheya lungleya nisom ni November press conference aneya thil attendance lom om tak chuti la chon chui chiana mak khoverin mak alati tur democracy pong sual na te tin kan assembly house om tak ro rel na in privilege ti chiat na lian tak mai nisom ni November khana thlenga chu Mizoram State University chang kha ani November nisom nia lungleya kan chief minister pulal do press conference nei khanin lunglei mi puite le zoram mi puite thudik lo dot kan ti ve tiang tam tak ahil awangin mi pui tam tak te sod MNL te hi chimlama zirna in om tur du lo chimlam ma so na tur kong dal tu anga an ngai thei tur le an huat thei turin thudik lo asoi wangin chu hai chua lipse tul katia mi chungchang hi kan la thu tak khop maya lo thei lo in karon ding chuak kani kaushan upa tal hi chon kaushan upa dang dot soi pu ma hian a khe chiang tu tur kaushan upa tho kha han zon ma sa sela thatur ania sarkar phasain thui tak Mizoram State University adin na turatan ma lo la to kan sarkar tirpon kan an thu khoma draft bill po alo toni ten oga som hi le pakwa sani som hi pathum khan Dr. Alal thang liana khatilaya higher and technical education minister Hovin State University tu ringai tu howania aizola da ni se ti ani chu NDP 2020 chu kan sarkar lai kha ania chumi wang chuan kan sarkarin engtiangin nge chumi tan chun ma alola engtiangin nge kan kal chhota ti te po hi kan hriat atulin ka hria chumi kan hriat lo chuan voila hianin engemo tu te thu soi mo hianin anita amole kan lo ti palang ti te po hi ka lau khop mai
ni som thu July sang ni le som ni le pathuma khanin MNF puzodam thang kai khoi cabinet khan higher and technical education nuaya task force tena andron ngen na angin NEP 2020 du dan ang hian kan state university siam vengai ni ti andron thena cabinet chuan ni kan state hian university nei vengai do lom chu wang chon higher and technical education department hian ma ula university bill to te lo draft ro ti in chu MNF cabinet khan ni som thum pakhat July sang ni le som ni le pathuma thukluk na siamani sumi den chen chia chuan ni som paruk August sang ni som ni le pathuma khan bill drafting committee kha adin ta ma an la tan dona higher and technical minister Dr. Chhantea ho point voi khat chu an chua an ti mana thani potlin ma in enga ma chen chu an han ti chho chan ti a khan election October a pon chho alo ni ta ka wang khanin kan sarkar khan kan enjui thui thei talawa chu wang chuanin sarkar thar alo kalta a ministry thara kan ministerin MNF sarkar mala nakha acha a in Mizoram State University kan nei hi tima moniti sia in drafting committee tekha na thokchun zom ro kal ze ro ti in ma ala puya ama ngei poin achut puini chumi ang chuanin drafting committee chuan an ti chhomak mapa pulal do ma kai hruai Council of Minister nena chuan thil chu le an ruam man na te chu an khenta an draft cabinet an vom luta toy ma ngai lai te en fel ngai te an eda an ti le le a ni som ni pani thasom pani sam ni som ni palia khan cabinet chuan pomin nili mars komin sang ni som ni panga khan assembly a bill ron pulutin kan pass ta ni chumi ani ka soi kher chan chu lung le ya ni som ni a November press conference kan chief minister khan enge a soidi kha a video khalo en let ta ula chu chu invite nge MNF in kan ngai tu lo kan shelo ti zong aron soi kha eng tianga soi nge ani ti khra thiam lowa ko san upa trong kam chuak tan chuan amoi lo viawani MNF sarkar khan abul kan chang nge thui ta kan ti ma sen cabinetin amun matur siam le eng kim kha kan lo ti vek he state university hi aizona ti zong hi MNF ti sa vek kan chun zoma ti in lung lein an lo dir ngoi la in MNF in an lo pass to sa kha a kan chun zom ta tia MNF kha chu draft state sa kan lo cabinet thian kan langai tu lo hrim kan chief minister ama chairman nan huayang ni tum ni draft aluta sessional turin amun matur po eng kim chiang takalang kha ai zola da tu dik tak an manin ni amara chu lunglei bi pui la chebe la chon MNF ten an lo da to awangin an vatia chu zorom mi pui ten kan thria tanga in ka thria a sani somni pathum in thlan ma khan mundaga cluster of colleges manga university din ani na mundaga mi te zirchiang turin zin chuani ro seti ten tuthluk nan siam to a khang tuthluk na kha minister hriat puina lo chuan ati theilo kan sarkar tirpon hei ti tharle nga antia ka hoin kan meeting a anjin ta nge ni chu shelawang hlaule ZPM ina aizola datum ngoranga min beya min pu hichu adhik lowani amaro chu kan tlan chabik lo kanan sarkara aizola da niro seti lo to kha tun kan din mana chun athange kan tia kanan en howa bil kan pulu tani kap phami alo chumini wang chuan aton nan chuan aizola hian iti potang ti in tuthuk na kanan siam ri phot ani kan din hun en chuan
amaro chu ngai to na te adang lam thin hey LDC in ziak king tur hian amha chon pol so mangaya khovel kal zel thil ngai to na lom zela pol som pani angai ta thlat mai thil sang sanga po sei tur kan neang stiang chuan MLA ho te kan in ron khoma ngai to na kan senga lunglei lama tangin nat takin aron nora solaya lunglei khopuya ruling MLA pali kan ne ruling MLA nei that zia te poron langin ka sia stiang chuan cabinet meeting kan nei na council of ministers howin meeting kan nei na ngai to na kan senga in ron chungin kan ti ani kan chief minister vakal khan ama du thuin awa puang pop ani lawa keima thiat puina in a minister thiat puina in council of ministers kan thut khoma kan thutlu na ngein lungle da turin avati ni sarkar masahuna trangkhan chu chu intrana tuna hian kumkwavel bor hun kan la nei ni buat sainan kumnga kumruk borvel kha sarkar masahuna khanin claim malo lak to anneya chu chu kan chun zoma sarkar masa tranga ma lo lak dan chu khatilaya Higher and Technical Education Department chang tu doctoral lal thang lian a ho khan an lo ngai tu a ta chuan he Mizoram State University hi rusa noedin tur ani lova rusa dan manga ti tur po ani lova ke mani state noi liawa ti tur ani wangin cluster mota kalpuini se tina no relani cluster university ni dona tuna MZU kan nei anga campus zawpui neya building tam takte ngai chi kha ani velova college omsa kha aring anga tichuan a university laia khachu vice chancellor le atho puite official ho office tur lai kha ani maya building lian lu tu po ngai lova campus zau tak po angai lem lova tichuan college panga enkol tura din ni se ti in MNF sarkar khan thutluk na lo siama chung college te chu Zirtir college te Aizawl college te Aizawl North Aizawl West college te Rangbana college le engineering college puk puite anita a huam tur college panga zinga pakhat chau kha lungleya omani a pali kha Aizawl omvek anni a chumi enkol tu tur university chu khang college enkol tur pali te omna bul naya dalo chu dikthein an lo hrelova ama mimal tak chuan puthang te po khan lungle da chu adu vel du tukin karin puya ma sengin an enkol tur an huam tur college kha pakhat chau lungle omania dang song kha Aizawl omania wangin amon hi Aizawl omangai ni tin thurukna an lo siama tichuan ni somni pakwa August sang ni le somni pathuma khan a draft Mizoram State University bill an lo siama ni kana sarkar veta sarkar masa matchop kha kan sunzom ve tamaya a hei etiang hian draft bill ten lo wa sai vek to a huam tur college ten lo thang fel diam to a mun tur po Aizawl om tur ati fel alo ni to eni hian thu ran pa han nei te chiam po arem to lova tin atakram khen pui tumin kumin March nilia khanin Mizoram State University bill hi Legislative Assembly introduce ni in kan lo pass tani tichuan amuntur kha ngai tu ngal angaya luang bola amuntur than fel ani to tin chuta chuan a building thar tur po sak tur ani tani amaro chu a building anzo hun tur kan ha chuan khuwa tlai don sia tuna tanga
as skeleton staff tal kan lo ruam han sa lo chuan kan in payment lo kan la wangin office tour Koimolai building remchang lua turi da phot mayang kan tia chu Aizol College a mun po pe kan nita room tour te chong te po chu than fel vek anita a tin ana thok tu tur kha mamo zol pui na somsari le pakhat a oma chumi pos chu kan create fel nga la chung zinga chuan aman mo zual na somni le pakhat filap phal na sarkarin kan peto boka tin chancellor tur hi chief minister ani dona vice chancellor tur kha SARS committee din ania chu SARS committee chuan chancellor tur an zonga recommendation anon thelu to boka amaro chu a zau zok le uluk zokin an zong thale te u tin hun kan pek bela ti chuan SARS committee hian vice chancellor tur chuan ron zong thar le dona an pe huna recommendation alo lu tanga vice chancellor chu kan appoint hal do mai don ani ti chuan Aizol College building and function halanga na somni pakhat kan lang halanga ti chuan adang lak bel ngai kha atu lang zelin kan la bel chawang tin kan lo in buat saya chu sarkar basa atanga thutluk na lo to kan han chun zom ve dan chu ania maro chu tianga malang na kalmek lain elaya chimlama kan party MLA ten Aizol la chuan thil pui in nei tam to chi sang educational institution pui aom khom veka a chulai mun boka university handale hi a tha kan tilo Mizoram University hi chu lung le ya ve turani tin kan MLA rol te hian thei top so in tranem ngai takin sarkar anon awa ti chuan an aw o te kan ho tu ten an lo ngai thla a an HPC lamatang te point o anon chu a kan LMC ho tu te point chu tiang bo chuan anon aw kuya kan southern headquarter kan party ruai tu ten tiang bok chuanin thei top chain asir lain anon thok ani ber mai ti chuan kan higher and technical education minister ngai dan te kan han la informal cabinet meeting kan kova ta chuan kan ngai tu tahiala kan han ngai tu wang khan heng zirna in tha Aizol le chevela kan bo khom vek kisu adik lawani Mizoram University hi lungleya hianin da ve hi om kan ti a ti chuan thutluk na kan siam fel to tu na hian Mizoram State University tur hi lungleya da turin thu kan ti tluta ani ti chuan machok bo zui ngal tur kan nei ta a act sarkar masai na atra fan lo siam keini na kan lo pass ta bill ni thin act lo ni ta kha act ta khan a om na tur chu Aizol an yang ti kha ani tlat mai sia kha amen le angai dona chu amen ani then turin kan higher and technical education sang tu minister po cabinet memorandum arang lamaron thelu turin kan in sila isuan cabinet in kan approve anga nakum budget session a bill amendment hi pass sole tura kan in ngaya isuan tu na tanga tharei lo te asuan adan ang thlapin lungleya hian da turin tilakal fel thei to dona tin aram hi amun tur hi tukina HPC meeting a chuan aram ronzong turin HPC kutada ania
kha kan MLA te kan party fly tu te kan LMC lama kan ho tu te kan chanchin bumi te ami puinol puipo hianin min tran pui kan du mun rem chang min lo zon pui ula chu a free impact tu rani ram a free impact tu in ron tianga a zau zong te angkim in nei fela HPC Vice Chairman in Sarkara report aron thelu dona tichuan kumkua kum somvel in bo saina hun kan la ne ya chumi chung chuan a building te a manpower and kim kha lo pei fela kum som aral ma kan pei man pei chuan a thating ani maya chu tiang tu chuan tu na hian ma kan la mek ani RT-PCR soi hleka tang su mai han soi ngun dawa phudur dur mai khan State University chung changa thang thatan on dua manon la lehi om viau thawa amaro chu in ron chung in tiro se aning kar boru khi alang ta em nio katia puchante hian puthang te hi lo ron lo nge ni aning kara tun hai anin thang tur thom vel hian har sana siam nge ka selo han ron zau sela chu puthang ten chip chiat takin lo thil thei tur apoi khop mai dot soya apu tu zoken dot soi hi chu azielo tak zeta hetiang hi chuan ti to lo ni sela ngun takin RTI tenen thil ron zot chiangin ron ngai ven sela man ho thila ron ti a hi afu lem lowe kan chief minister khan dot soi lo ti hi zoram mi puiten kan sia tan karon puang du ani tin hey pu chairman kan ngoi renga zit pm te minan be tlok tlok ke page social media hi ken ngai to lo tlok ania Facebook te hi en a tool ka tilawa kan malama na tho tur hi atam lutuka en man poi kan lo kan kalmia mi amaro chu dot nen min ron be ya zona kan zole thi tool time ka sia ngoi kan chu rei ta boka MNF party le min ron be tu assembly a chuan kan leader of opposition Chhantea te college lampang enkol tu puthang te po zona ka zot let du ni Mizoram State University siamani lai khan khoyange puthang te kha omta enga tinge Aizol headquarters om turati duana ni lai om lawang mia Chhantea na ron soi chuangam Chhantean dot a soinge puthang ten Chhantea dot a shil zok tia hi ka zona pakhat na ni yellow adang le chuan Mizoram polytechnic lunglei so ti khopa chia so na oma aram laili tak mai chu in tuna court case om me kani sang ni som ni le pakhat khan court in thutlu na ron siama sang ni som pani tang in chia to thutlu na siama chuan helai ram hi khinani chungchang a sarkar angoi renga wangin akhin tu te hen nei ro se chuti a nei ro se pon lo a luwa mana hian noi somriat pariat thi pero se sarkarin pero se ti in thutlu na ron siama sang ni som ni pan hi apek lo chuan college kal ni ro se aron ti ni eng wangin nge khati lai huna salampang tuna mangai thar thut te hian khati lai hun khan eng wangen ngoi ring thil danga omani lo mo Mizoram Polytechnic lunglei laili tak chan thei din huna kanom lai khan eng wangin nge sarkar ma sakha ngoi reng ti hi ka zot let du ni kan sarkara February tha January kan tran nga la na February High Court kan kala ni zaruk somriat paruk in ngoi reng to wangin appeal kan phal lawati khinlet kan tumpon khinlet pon phal to lo theitop kan Supreme Court kan kala tuna High Court in chiale me kani
atum tak tak tu te chuan kan be ngat nga talom amangai tu te zok hi tu te nge ti hi zoram mi pui te ka zot le tani no chi swar pu ka varjin jon tum solai ngai ven ta thut ngai sak ta thut thi kan ni lawa kan sarkar ti tran kan u ma tran kan au to a khati hun lai khan MNF sarkar kha khoyange om ti ka zot le te lung le mi pui ten he na po hen ngai dam deal hi an ba khoping ka sia adang le a chuan tram hasa khan college sakna tan sum malo chuak thin rusa antia college sakna turatan hei kan sia tam deuh chu samagra ti hi nia school a chuan college a chuan rusa tuna chuan PM usha ti ni to a chumi ta chuan sum maron chuaka college hawa alut pheya na pon tran that main tunge avai contractor te ne na sum pe turak ti thin tunge minister ming hi ka zot du ni MNF te hen min chang them ra cha zona kan zol le du government I zol not college a son abana koya abi makul boka ke ngein ka kowa secretary ten on kala an report a chuan ani lo lam dei min chang amaro chu amuna chiang sia college ti tu te so lo zot ro abana koi nge bi makul ti chu serchip college ni sela achunga farna salutuka fall ceiling a dumvek kan sarkar nu ka vatlo to dumvek mai ni Mizoram Law College asak dan tu nilaw lutukin an saboka 2 minister nuai saknge ti hi MNF te ka zot le tani ra cha na tho tan ma a na tho tak ma a poisa lo la duak tu contractor tele aphal na petu lova phone train tu college lova phone tin train tu hatunge ti hi ka zot le tani sarkar ma san nuaya skula electrification ti nia kan sarkar nuwa na kha chun zomani school zan hi chuanga electrification ti nia en lo zong a hian room khata light pali te da turania caping ti vek angai a wire po khu vek angai a khatiang neu khati ngai tuna na chelutuk caping po ti lo wire po chelutuk hei tu nuaya ti nge tu ruam manna ti nge tu nge thian pa pe tu ti hi sarkar ma sa ka zot le tani dait sai ha hostel mania kan vatlo tu na chuan dait sai ha ai chuan a thazok hret ti hi kan te na ni to tu nge satu sai ha tu te nge candidate ta na sa ni somnia pathuma mang tu kha ka zot le tani ani ngai chuan suta kan vakala alo soya tunge poisalak sakti hi ka zot du ni dait sai ha hostel sakna turatan son sum tam tak sanction ania soti khopat sia chua tu so tunge ruam man na siam ti hi ka zot le tani e ra cha tin Chhantea noya nia school te a local cho samagra shiksha no hen lekhabule na tam taka omani kumli chunga athian pan ne na noi zanga somli chuang lekhabu supply na petu hi tunge athian pa chu school tam tak satu kha aniem ti hi ka zot le du ni lekhabu supply nen thlenga aloin pek dan hi enge ni tang ti hi ka zot le te ten an sarkar khan sports goods an leya bungruan leya noise an hi chuang man ten le ni restricted tender vekin an tia a file kala accounts khoi to thin kani audit ti thin kani audit para angin kein zot kein changa kema engwangin nge performance bank guarantee te kha omlo performance bank guarantee le man siama han enga tinge banker ming le a supply tu ming te nan thei tu noya ti nge ti hi ka zot le tani ka tiang thil lem lu tu ka thil supply kha ram vei tu
ram hangai tu ti ani them kanan sarkara football anon supply kan ena football a khat aboma cheng zariat som sari ti kham maximum retail price ania cheng khat ti hin thai thakawa sang khat zariat som sari khat sang khat za anga supply tuma kanin phallawan ni khat chuin noi som thum le ti sarkar sum gan safe adang po sei turom turo man an nuai ti nge min chang turing ka duani adang le ka zot le don sarkar ma san huai khan zirti tu zaruk som nga chuang chi phei chu RTI te po om sei turom adam zoking kan ti nge zaruk som nga chuang advertisement tel lawala tu te hian chun som zelan tumem zoram thalai min chan sak turing ka nge na ni Turkan sarkar apo hirin political appointee hian la tamlutu. Tichuan tuna hian sang thum chuang alato Chhantea hian CM nen hian amaro chu atak temela regular kha kan la theilowa suma omlo wangin SCDP kan dita het lovin si khat sanga hlo lek te khan akhua mi lang kan tia akhua mi lang ngara ta khan riten on to lawa lang deun soila party mi la tlang puini ti lawa chu na thajo ke nu le pa te theito pan fa te lekha zirtira thingtlang atang khop puya zirtura antana theitop chu thin tu te anti beidong le don em ti ka zot le du ni dan mangin kan lai an tia sangni som panga a tutlu na siam ani sangni som pakwa sarkar ma sahan rules tharan siam an pai bo le veka sangni som panga dan kha ala be chan trang na chan hi enge athu soi nge po ka ena nehemia ti teron soya atun hai mi ne la ma mi le zo khania FCA chungjang a soite pathian thuron soi sem tla kan iti thu te adiak dek chon ka soi lawang ama ro chu tu na zirti tu kan la dan nen chu nai nang lo to khop mai advertisement kal tlang thap thabing kan la a thalai tam tak be dong om te khan ko leng anon muta a siang chon kan be ni pathian re la kan ram tan ti chung sin MNF le kan chung te tan ala ti chun zom don em ti hi ka zot le du ni Bana kai kan tilo pathian le kan ramtan kan tin Tram Phasa Khan Puziran Solama Son Lemang kan derani hatia LADC chungchang chimlam pang chungchang soya Congress asoina ni chung tenen chun tuna hian lemang der tu tenen thok me ka eng angin nge an support thut thai khati khopa hausa lemang kan derani khatia a video khalo en ro lem kan va der mai ni kha solama khan congress a khan vote zon nan kan va mang mai ni kha an ni ho hian an lo oi ve em ma kha chok khan ni a ho tak ania mei going to na la tang le nga la MNF khan sarkar lai ni an nui ham hamani khatinga lemang der tu an mu niam tenen tu na he an thok ho le me ka sing ni sanga chau min petu te lemang min der tu te tho kha an ni ti an in sia an thok ho ani mana soloma lemang adder le donem ti ka zot le du ni LADC mi pui te hian lemang min der tu te hi vote kan ba em development akan hiam chana tu tenge mo phur tu ti hi longai tu turing ka ngen duwa lemang der tu te hi vote le kher atulem an phuem ti hi salam mi pui te ka zot tel bok ani MNF in kan sarkar chung thil tam tak kan ti an ti an tireng an tilo kan tilo sarkar masa min soi sel vaka an tia until ti chin kha kan soi ni mai
tuna kan bala nan on soi sela in hun line ti hian ti ve bok alom kan ti an hoe me ma sarkar masan soi sel vak an tia sarkar line soi sel ve tho se an ni pon an hun lai khan nge min pe chak kan in ti em a sarkar masa khan kum sang ni som bakwa tang som ni pathum in kara khan high end technical education hey kan official te na min la khom sakena ke mana ka phu chupani lo college ti changklung na atan viable che somthum pasari point paruk panga an hai chuaka zpm ron sarkar nu kum ni potling lawa viable che za som ni panni chuang kan hai chuak to mani in soi chua hi kan thiam lawa hanin fak te kan thiam lawa amaro chu mi pui te na khe chuak tial don tuwe sarkar chak jok chu khiat don ka hunin pe ka zo ka in pek ve a zo tana ka tuilu tukang ti po hlom zona in zo thui hi tum lo khleng kan in zo tang ti hlome na ke nei thlang le tur kan nia khek chin te po kan nei nga ya se sona kan soi tur te po kan khek nga ya document kol tu kan ni to sia kan du tok hringe ngai to na lom ta chu zpm sarkar lovin mnf lo sarkar ta selati kha zona ron om le a thalai tam tak an beidong chun zom le don ani na chung changa school ringot ta po zasari don in advertisement tel lovin nan lo mu thei chuan department danga eganginge bala kan yang ti ngai tua po siam khopin kan tong ani kha sarkar le ta sela thlai beidong in zan nge omang nu le pa ril runa in zan nge omang Racha. sarkar na thok ten entigange lo an lak veang tuna thatira atam theang berina an lak ang hi an chun zom zelangem ti hi zona lom le a healthcare ba damlo te phayan kal le lo hun to suman nei si lo he ta an lo petolak lo si sarkar in a rule sak thei bok si lo aron chuak thei bok si lo khang se om tuar kha sarkar le ta sila engangin nge nomang ti hi khatizat ba kanan pe thei ringot te po kha sarkar chak ni na chu ni mi pui te na rola na sarkar ni na ni min be ya zpm chu a soilawanga om ti te kan soyangin kan omna salutuk ai kal kan ti topang kan ti top hei te kum som thum somli don an ti thei to lo kan ti ani minon beile huna zona ka zot le du aron soileang helai kal khom te poini zot le dang u engdang lam na nge siamin tum zpm sarkar heti hian ron ti lo hian engdang lam na nge siamin tum ti hi zpm malak na ba ka hian nge kalin tum nge zpm kaldani thain tia soisel turin ron zong deu mai chau ti hi lo zot le ro athar soi turin nei lo reng No chi war pu ka varjin zon tum. sum kan sem le don noi thum kan sem kha kan sum zom leang ti vel power chung changa thiu thotaran nei to em tro pumaro power chung changa thu thar soi turan nem zirna chung changa thu thar soi turan nem kong chung changa thu thar soi turan nem konga che ti ko khani mai sarkari le chu heti hian ro man na kan siam ti tur hi an nei lo reng thil thati in ti sia kila ati dan turi soila in u mang u debate te po kan chau ka ti thin party kan lu ve ma a ram kha ka lo ve boxia congress sarkar la khan ka facebook page ha keima mal top mai khan sarkar la kha open debate ka chau peka ka post po kala pai du lo kan sarkar tir pon min la zo da pakhatin en le ru ka tia a link kala pe a
NLUP le kan GSDP in lai chin na NLUP wangin kan GDP kan GSDP hi athang ti kha ho tu pa berena soisia debate puya ka chawa chip chiar takin katal tun thleng chona langoi hri chu ni in tial boy angu in bei boy angu ka ti ni lo kanin soi sela kan ti ni chuan ati dan thatu nen akal dan tha nen in soyang u ZPM te kan campaign khalo entry rom video a khan kan sarkar ma sa ten he ti chen min shroi to thil thatam tak chu min pe amaro chei kan khen chin ani si ting kan soi thin thil thalo engman tilo engma min pelo ti kan soi ngai ka shalo kan film khur lutuk sarkar ma sa te khan hall te min pe airport te thil tam tak min pe lom an boy pui hun le tha pon seng ani amaro chu state dang ne na kanin khai khenin hei kan din munani si chu wangmu chon mi pui ten hei ai sang hi kan phu ni tin kan out hin ani chu mi ai sang zo ka inda tu min ZPM ten kan thei top kan chua kan thiamang to kin ma kan la min ron be engang po ni sela ai chan hriat lo chuan ZPM te kan ti da ni a thaber ri ni ka du tok don ka zon an nung bera chuan pu Chhantea kan zon ne ta sila MNF senior vice president Chhantea hi leader of opposition atan ikian don em ti kha ka zot ani hello me le thu soi kan ngai thlo to boka kan ril ru in englam pange o nang oti su ke mani mi mal ngai dan te lo ni sela masabera chuanin Dr. Mathlana soyang de ukhan tuna chuan abukol tu kan ni ve to tiang de ukhan diglo hai chok tur chuanin ministry fongchel tu chuan ti thei chun ni nem zo konga tunge ti diklo wa tunge ti dik zok chu hre thei zong ti kha chiang reng renga aron zot na sakhop maya kan chief minister pu laldu oma diklo ta kan pu na chungchang te aron soi fi boka chumi pe lama chun lo an ma lo lak to na sang zirtir tu political appointment te alak atam zia te advertisement po chulo lak atam zia te police could IR ti te could vung berbur ke vung berbura an ma ni veng tu tur athan pon du lo tur lak chungchang te po kha kan han she le sport items le chungchang te po aman bak lo bit hi noi som thum chung ni khathil thuan hum thei chungchang te po kan mu chungte ni wang chuanin tunge ram hi mangaya tunge na thok tak ti hi kan ril ru chuan ke mani thawa lo te tai la thaina ren oma ti chuan kan ministry kal to congress le MNF ministry kal to han soilan ka chak deu chu an department chan hi lo en tai la tlang pui thu in chief minister in finance le PWD an chang tlang puya tun nai tram liam ta khanin taxation le home kha an changkop mau maya department in rem tak ni thei tur angai dan angen claim he zong de ngai to chuan ku wateron lu tharui roya home le taxation chu in person de si ma se in morem de wani ti chungchang te po kha anita se works department liani chu chief minister te emo minister senior te hian an changtlang pui thina achan engen yang oti te chunang anin lo ngai to ve taw la ke ni na karon cycle kel te ka chuanin ale lampang chana le lampang tran lo te po kanang theng ti te po kha real ru chon omta se kan ram hi mangayang u than hem ngai takin tiang u chu tiang nei lo chuanin hei bak ram dang kan nei lo ani ti hi chiang thar le chuan khong itakin zoram mi pui te po thalai te po kan video siam mani theng tok anan siam te minu en sak thina kumbi thia sang ka en hianin thalai hi tampolin ni akalom khop mai thalai ten politics kan vei apoimo a tul tak mek mewa politics kan wazung lut kherlo mai thei maro chu diktaka vote thla ka mi thwa thang sok turin tutenge dik tutenge rin tla kan ti hi kan ngai to hi apoimo khop mai kan nula lam te pon i kan video te milo en sak thina ta chun lom om ka ti politics si kan khel kherlo ang maro chu mi thwa mi dik thang sok turin nang lai hi kan poimo ber kan poimo tak me community kha atharin lawin threle ta ila kum upalam te pon milo en sak thina kalom khop maya chuwang chun theitop kalo chhuwa zel anga kan lo chhuwa zel anga video en man la
thu dik puang chuak le thu dik lo hai lang zel thei turin nang ni pon thei to min no chu puita ula tha ni in riat te hei hi chu ting khai ting chu ron tiro ti te kha comment a ron soi zel ula chung te po chu kan hanin ngen ni ta sela ni comment hi kan lo entry na mani tran lam te po kanon tran view thina a kha chu ke mani du thanna ni a thiang veka chumi ni role ro chuan cheboy boy khopa mo ar chuk tui lo khopa hanin chu boy thin hi chu mizo pa mi zene ne in rem lo de ti hi kalo nei thina kam politician de po hianin mizo pa chu patlom ngai mo trong kam po in sum tak ni thin kha kan ni talo hle mai ka ti politics kan lu chil che hian ngatinge kan ji hi adan thin mizo pa kan in ngat de kan da tha thin vaireng te kan pel dek de ngati kan christian kan da tha thin kan tiang de khanin politics kan khela wanga mizo pa kan ni ne kan da tha thak thaka dot le thum mu mal po ni lawa thum mum po tling lawa patlinga pumpa kan in beite chong moi lo ni lo se ko ran upa te thleng poina dot kanan soi boy thin hi chu in siam that kan ngai leng ka chu chu nin kan ram nukhi thui tak kai sia ti te poharil rom ta se a tha in rin ome tun chu mata jong kha dizong khani sela hun nuam de lo mang ola video tharlam nen video thatak tak tenen kan ram siam that na tur kong ngai to in ma karon la zerang te kha min lo hret sak don ne hun man nuam vet phot ole no chi war pu ka varjin zon tum